Amreng constituency arlo ong tong hawar long tawar dolong kawia jok rat kisung. Di furong supia long ong tong hotel restaurant along arlo repen hemalong tutun sudang guest KN. ANM LHS na tumkacha song kapang chang jiglojon pho nong nama be mehip mekarki. Cardom Mid Express along penili Villarban Kropi nanarjek thabir tang ton pen Amreng constituency arlo pini arnian ta kachlenga towar pen dolong kasalam ka vidat ajaw jirikin deng pen kilometer cap an bak ka helo ke do hawar radatum ongdua kisung pen kachatong nang renti. Amreng constituency arlo jiriken deng pen kilometer cap an umta up rongman pi lumsajar lapen umluk apam parong pli arong aradatum dolong kabidet ajoyni piniarni anta sonsure kisung pen jogon e pusi haladak aradatum chethan Pinpur me Karbenglong District Council long det pen piniarni anta council asor CEM EM MEC atum nang homri relang seta kelik apor lote vote kachorega pan inglongar lok anta bang rentiji lapen lamchak setame chipi tekang set ji bon setame lamchak ke piateng anta pacho by etlo pusi hadagarat katnyu sa perangki kahomri damahot nang chethandun ke umta ap lapen rongman pi lumsajar amto gapang ada population bangkan do ini halada kado kawe niltum bang suri si kade haru krisi la sotowar mana tum kisu kini lapen hithi buyar kada mi la sotowar ma la lo gadam niltum so de don eda sitame la si chewan po ko ana ke sum ne niltum hadak pen so de don eda fan stame niltum kachiwan pi aja ipen wansi dak pen jiri kendeng ka helolang niltum kilometer mer kep lang stame la son atowar niltum kedam pensi niltum ha jiri kendeng tuli nang la si kedam tang niltum aphan kachu bayalam si mandet lo kongres nang hai mirak ra ka hu ang soma kongres alidar pen lo ne mate la dak malom a kongres alidar cham cha pen lo ne niltum han chu baylo harlong along nang tok kitakang jirikin deng pen dak amreng ladak la semenga don pula so don ke la semenga don pulo ladak an kena tuma phan PW dia towar nang selam pipo non nikah hini ke thomang bong pen harabang so nang kitok pitekang lake setame nang kitok pitekang alam ke kongres sarkar hoi kan sina tok pitekang non lamang so nang tok pi weke ladak malom kongres alidar tum sina tok pi BJP sarkar bhanil tum non alang tum phaning thi la an ni tum kedam ke bang kisum alang tum chini la si ni tum phan akirap nang PG bate nang piasonte poselang tum phan chuning bilo la penalang tum pir thelong pir the dang stame BJP sarkar ke aja kong thedum ning ho ka chini dam ta ni chini dam la selang tum la maso to warta nang selam piasonte nang rap piasonte posi ni tum ning the parpik alang tum All India Karbi Students Union, Central Union atum pen difurong supia long penaan hotel restaurant along Hemalong, chutun chudang gas cylinder ke ena putha card news along bertanang pali. Hemalong chutun chudang aphana gas laki, beha ke claim aphan hotel restaurant along lake ke enjia phan kali. Sitame difurong supia angkanga hithi along aron kali pin pen penaan hotel apen restaurant along Hemalong chutun chudang gas ke en. An parta penang anatum inut nutsi aron repen ke thompli ana gas ke anatum ke doa jong ongdung atum gas ke long dun dia ciklu kachong hong dun nang la posonta do opusi All India Karbi Students Union atum pen pachini lasi di Food Town Committee and Consumer Affairs la pen Food and Civil Supply to mahin pen labang so puthak RC krung pen kilang chari dun jia phan All India Karbi Students Union song hin pen kachuning ripon pado Karbi Anglong along aniwang kisokiyun iya muni dapan sikilang nurse mati ANM LHS lapen okpuna sai kama chokomaratum achiklo nong nam mati dormaha kilong liajok Karbi Anglong pen an se kachilang hemateng no phaikuning krasir kep arni pen kachesonga mo dengpon chiklo jon pho nong nam lapen asona sailong litike kachesonga mo papleng play pusi ANM atum pherang kya phan pachini Karbi Anglong along Florence Nightingale TV kisokiyun iya abang pia phan jo parni sikilang ANM
LHS lapen okpran sai kamachukamaradum aning kanwang ta chiklodon phojon trok ahut penke chiklodon kep anta nongnam ke longle pen hemtun kaboche kisung langbialong bokak kisun haihe asonlo achiklo nongnam ke longle pen keso ke pangchi abang puabang piatum anta siksak nanglo nongnam longle tik sai claim kle laso alam pachitak pen karbiang long arong sopi diphu pen chenglok boithalang so hawra ghat haihui alongta All Assam ANM lapen LHS atum Karbiang long aru arim pen nongnam kelong lea puthak kachesong amu inturpon Okor amar ANM LHS issuesonor nohoy aru okor amar secretary president sir thole nohoy puttei editioner officer sweeparer pora uporor officer level loke ajiloke dormo puttei bonchitto hei kutike ami eitu loboloi baধ্য hoisu puttei mane officer আমার এইখন অফিসৰ এডিশনাল অফিসৰ কুটেই পুৰুষ মহিলা লৰা ছোৱালী নাতি পুতি কুটেই মানে স্বাৰ্থলৈ আমি এই প্ৰগ্ৰামটো লৈছো অকৰ আমি ইস্যুইছনৰ সেক্ৰেটাৰি প্ৰেসিডেন্টৰ স্বাৰ্থলৈ নহয় সেই গতিকে আমি এইটো আমাৰ সমাধান নিদিয়ালৈকে আমি এই কৰ্মবিৰতি আমি বন্ধ নকৰো Non malam sopor pandhina parman birta muing topan iksina. Admission is open for the session of 2017 and 2018 at Asian Kids Tifu Rongkhalang. Forms are available. Parents and guardians are requesting to collect it from the Office of Asian Kids. All kinds of facilities like smart class, computer periods, playground, learning accessories with celebrations of various festivals to aware children, transfer provision, merit scholarship, annual sports, etc. So hurry up. Seats limitations 20 each. Date of admission for new students on 15th of December 2017. Last date of form submission is 14th of December 2017. For more details, contact at 8638727195. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo Piputhot Birtalong Bangtolo. Hill State Demand Council pen ke chengsi songa mai pimati party conference ke padojia phan chesik chadang pon bomlo posi phai kuning karasir kep arni kangni pherangkya mai long songja tum pachatak pon.
Hill State Demand Council HSDC ke Karbi Anglong Lapendi Mahasa of Harman is the Karjab Asong Mati Regional Asong 2015 aningkan thang achiklosi HSDC keseng kecheng si amai pimati jong captain crazy arni kepada Japan song pen sigdang bom lupusi HSDC amai pu Holiram terang Johnson Veatum Paikuni ingkora sirkep arni methang sai hemalong kepada perang ke amai along pacetak pon CPI-ML KEC National Party along amen kachataptang asong election along ta Karjab Dunwer asong CPI-ML ametang cedovet asong Klasi HSDC along adimaklong avelo sita CPI-ML pen kacheo abang pi HSDC along kai kita inghap kingdang de pusi perang ke pen kaching ki kachana hot HSDC asong cha tum ningje perang ke amai along song akong chun bang dharam sing teron lapen chomang khro chatong dun যে 2015 চনৰ 9 আৰু 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ডিফুট আমি যি HSDC গঠন কৰিছিলোঁ সেই হিল ষ্টেট ডিমাণ্ড কাউন্সিলৰ এটা পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিয়াৰ বাবে আমি এই বছৰৰ 2017 চনৰ ডিচেম্বৰৰ 10 আৰু 11 তাৰিখে আমি ডিফু জয়সিংহ বিদ্যালয় অধিগ্ৰামত এখন সমিতি হ'ব এটা পূৰ্ণাংগ দল হ'ব সেই পূৰ্ণাংগ দলটোৱে ইলেকশ্যন কমিশনৰ ওচৰত গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিম এইটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য অহা 10 আৰু 11 ডিচেম্বৰত ডিফুত আমি যিখন অধিৱেশন কৰিম লগতে আমি কিছুমান ব্যক্তিক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিম বা কিছুমান ব্যক্তি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে যিসকল HSDCৰ মেম্বাৰ নহয় ষ্টেট ডিমাণ্ড কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ নহয় কিন্তু তেওঁলোক HSDC শক্তিশালী হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোক মানে আমাৰ অধিৱেশনত অহাৰ কাৰণে আগ্ৰহী গতিকে তেওঁলোকক আমি সহায়কতে আমি তেওঁলোকক আমি ওয়েলকাম কৰিছো আৰু তেওঁলোকক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছো Karbi Anglong Autonomous Council pen Mahamaya constituency angkang alongta kaching thurambo kedenga birta diana rong penile tuma pherangke kat news along birta nang pale Phaikuni Koresir Kep Arni Mahamaya constituency Mukasong Inglong Pi Arong Sor Kachehelat Atowar Keselam Japan Karbi Anglong Autonomous Council pen Saimu Dengpon Laso Atowar Keselam Japan Lak Thom Kep Atangka Panong Pontang Lupusi MSC Lon Sing Teron Rong Sor Pan Pachini 38 lakh sabang ke Laso Atowar Pan Iltum Mahamaya Rat Mukasong arat Pan Nang Sengson Pilo Korsima Thoy Bang ke Halapupen ke Bang ta Helupik Lasi Lapupen Bang Le Litum nang lita nang li homostia development pen in lang koi thong ke bang nang rapun tunoi punilihin pen da dolo pot pachichulok nang pusi jingwai lo amasini tumbang hini si CM saralong pulo nala thona meeting long si amasi CM sarbang pulo ahoglo claim jane nang litum Council Artanikan Trok Kepra Trok Pleng at the Pita, Mukasong Inglong Pialong, Kachingtur Araje Avelang Puta Rongsor Ningjirinti, Towar Kaselam Kachenga Mailong, EM Kacherong Pipila Pen Area Sangholtum Chitong Dunrinti. Mid Express Abirta Bangila Pansikang Ton Poniglo, Live of the News Channel, Domit Thakmi Kurang 2.